Morska olimpijada. Upoznajmo šampione mora. Uroni u svet takmičenja, takvo još nisi video. Morsku olimpijadu. Ovdje se takmiče ajkule, hobotnice, delfini i mnoge druge morske životinje. 20 disciplina po 3 takmičara. Da li ih poznaješ dovoljno dobro? Pogodi ko je najbolji u svakoj disciplini i usput nauči nešto novo. Start, krećemo! Ko je najbrži plivač u moru? Delfin, sabljarka, ajkula. Sabljarka. Sabljarka je toliko brza da može da pliva i brže od 100 km na čas. Prava raketa mora. Ko je najbolji skakač? Leteća riba, delfin, orka. Delfin. Delfini vole da skaču visoko, čak do 4 metra uvis. I to ne samo zbog igre, već i da brže putuju. Ko je najopasniji? Morska osa, ajkula, raža. Morska osa. Morska osa ima toliko jak otrov da može biti smrtonosna, ali je gotovo nevidljiva u vodi. Ko je najšareniji? Riba klovn, riba lav, mandarinska riba. Mandarinska riba. Mandarinska riba izgleda kao da je obučena za karneval. Šarena je kao duga. Ko ima najveći i najjači oklop? Rak samac, morska kornjača, jastog. Morska kornjača. Oklop morske kornjače je čvrst kao štit, a ona ga nosi celog života. Ko je najveći u okeanu? Grbavi kit, dinosta lignja, plavi kit. Plavi kit. Plavi kit može biti dug kao 2 autobusa i težak kao 30 slonova. To je najveće stvorenje koje je ikada živjelo na zemlji. Ko je najstariji u okeanu? Morska kornjača, grenlandski kit, grenlandska ajkula. Grenlandska ajkula. Grenlandska ajkula može živjeti više od 400 godina. Možda još pamti vreme vikinga. Ko je najbolje u sakrivanju? Morski konjić, hobotnica, rak. Hobotnica. Hobotnica menja i boju i oblik tela da se stopi sa okolinom. Kao pravi čarobnjak. Ko ima najviše zuba? Barakuda, ajkula, riba balon. Ajkula. Ajkula stalno menja zube. Može ih imati na hiljade tokom života. Izrastaju joj novi čim neki ispadne. Ko ima najneobičnije telo? Meduza, morska sasa, morska zvezda. Meduza. Meduza nema ni mozak, ni srce, ni kosti. A ipak pliva, svetli i hvata plen svojim pipcima. Ko žele balet u vodi. Ko može najdublje da zaroni? Dinovska lignja, kit lješura, foka. Kit lješura. Kit lješura može da roni dublje od 3000 metara i da ostane pod vodom i preko 2 sata. Ko se najbolje brani? Riba kamen, raža, hobotnica.
Raža. Ako je u opasnosti, električna raža koristi strujni udar da šokira neprijatelje i otera ih. Najinteligentniji je rak, grbavi kit, delfin. Delfin. Delfini umeju da komuniciraju, sarađuju u lovu, pa i čak da prepoznaju sebe u ogledalu. Pravi genijalci mora. Ko je najpričljiviji? Foka, beluga kit, plavi kit. Beluga kit. Beluga zviždi, klika i mumla. Kao da vodi pravi razgovor. Zbog toga ga zovu kanarinac okeana. Ko je najbolji čistač okeana? Rak, kozice čistač, morski krastavac. Morski krastavac. Morski krastavac jede pesak i izbacuje ga čistog, kao prirodni usisivač morskog dna. Najbolji tata mora je ajkula čekićara, riba klovn, morski konjić. Morski konjić. Od morskih konjića tata je taj koji nosi jaja i čak rađa bebe, pravi super tata mora. Najbolja mama mora je hobotnica, ajkula, riba lav. Hobotnica. Mama hobotnica čuva 1000 jaja u svom skrovištu i ne jede danima, samo da bi ih zaštitila. Prava morska super mama. Najneobičnija peraja ima riba lav, morski zmaj, leteća riba. Morski zmaj. Morski zmaj ima peraja koja izgledaju kao lišće na grančicama. Izgleda kao morska trava, pravi majstor kamuflaže. Najbolji lovac je velika bela ajkula, barakuda, kit ajkula. Velika bela ajkula. Velika bela ajkula ima izuzetno čulo mirisa i sluha. Može da osjeti plen i pre nego što ga vidi, a kada krene, pliva munjevitom brzinom. Najugroženiji stanovnik mora je morska kornjača, kit ajkula, morski konjić. Morska kornjača. Morske kornjače često pojedu plastične kese misleći da su meduze. Zbog toga mnoge uginu. Pomozimo im da opstanu. Ne bacujemo smeće u more. Bravo, vredni istraživaču! Završio si morsku olimpijadu i sada znaš mnogo više o morskim životinjama. Kako ti se dopao kviz? Koja disciplina ti je bila najzanimljivija? Piši nam dole u komentarima. Ne zaboravi da klikneš like ili subscribe za još zabavnih kvizova.